Uiti sivitali ni wa kangundo level 4 ni wende kulikamakana itina wa mwana ke umwepita musioka kumakangundo kutiwa ethe wake kutiwa netha ikioko ni cha umundi ula aende kuitwa sivitali ni ukuma muthenyani wa iyo bala abetuikana ta upetiwe nzeve ile kumutethea ya kubeba masama utuku na kananda wa ila eithiwe itanesa ubikia ethe wake nginya atiwa nethayu. Minister Muveni wa Uiti County ya Masako Daniel Yombia nake eyaseka na mbesa ila sibiwe nesi otungi wa musi wa mututia ateondesa kunena kila kiendeye atena udhasio wa ando mamusi wa mututia Boniface wa mutesene wa kutwambisia bilingi wa mahovo. Peter Musyoka ulaithe wake utiwe ni thayo ndena ukwata Uiti hospitali no yawe takana na mwetie vo muthenya wayo na kuthinikiwa onesa masane ma muthenya ati uthina umela masane mawiyo vala kuweta ithe wake tovetiwe nzevene masaka uta kwithwa ina thina wa kithui na kia iwe tatakite ise kutiwa ni thayo kwake na unyugunyusi wake munene ni kwithwa ndawa ila ithi tahine wethe wake itanatumika atanesa une wothe iwa ilo vila wivie ndawa ithi utanesa usiona na itanesa utumiwa ni ithe wake na ne udumi onesa mpaka kindu ta sana na from there ajapata daktari na auma oxygenine kalate oxygenine mpaka saa ina niwe wadimite iwe from saa ina my dad apase ya kwacha 5 pe bili ne la tuwe atwandikiwa ndawa siangilita to na maana thandatu ambazo ni ndawa tanatumia mara zetu kana ni asaine wanda kitale wetisi mara si pamase ina uma mara itasiumi we are not understanding ni jaugende nondo kuina service tola uneande ovambia twamze x-ray na mami na 5 minutes batenda kitale mutunge atunge oxygen na twamze ila ne muntu ayenda nami na 5 minutes akuna x-ray nasioka ekiwa oxygen ndane ekiwa oxygen yesu kuma sana mpaka saina sia weyo na nakulenda kitale maimbia ndubu ndizenda kitale yawo nona you ne wawona nyana kile netela kuma sana nda kitale lo ligile sana na esa uma saile sia weyo neile ba ubate mundu kumona ulo ligile saile ne we wano ama uma andike ya mzee usuwe ba ucha cannot admitewe wewe ni nasani wanondo kuma sana na nongo makulia ukungongo makulia ningona mzende kubeba nesa ni atungo oxygen ndaneke wa mpaka saa ina yes yoka kwa admitewa. Minister Muveni wa Uiti na mweka ndini ya Masako Daniel Yombia na kikwanza simweleza kana ni maana na uthinikia thina uyu nilivele itumikeni si utungi wa musi wa mututia te kwa yunde na udhasio unene uwa muguti wene thayo. Ni vizuri madawa yote yale yanahitajika yaitishwe hata kama yanaitishwa kwa system, lakini iwapo mgonjwa ataaga dunia katika hali ya matibabu na hizo dawa bado hajatumia hospitali ama county government iko tayari kurudisha hiyo pesa, and I want to assure the family that we shall refund that money. Order ya dawa lazima ifanyiwe order, na wagonjwa all the time wanaweza kuaga dunia wakiwa hiyo dawa bado hawajapata. So if you go to there, just know that I've told you that the family have not given me consent, and we do not want to hear patients' information because you are pushing that alafu mgonjwa alikuwa anaumwa na nini. So I would like you to be very careful because patient notes, patient information must be kept in confidentiality as per the Medical Practitioners and Dentists Act. Onuyo vo ingi mawu na enendela mavikiti hospitali nuni maelesia maunyungunyusi moyo ulo uthukumiwa hospitali uyu maitaka na melasmika utumwanza kutho wasindu kwa uthonyusi ya kuungamia mondo mama uwau kitumi yake iki yumnya mwene ni na muwau ba wodini ndumiwe ngauwe gloves kindu kitaile utumwa muwau angi mamo itu wamwe na enendela metetea wa umova maeleseka na mekwelungu ya sakuthinikiwa na ingi kwenda na ume ya masama ingi mekalite na wa umo matundu mameka hospitali ni uyo nukia saile numia basa nundu numia 6 kula numia chanza vina nukia kundikia saile na noka batu dimiwe pressure nya kwa no ya muwau na twathimwa tuiwe twikale kuna novo tuija tuina ya lunch katikiliwa tuili kandi ne tukewa sioka iwa tukatongora tutwikalile masaa kuma saa isisio mbena tulimiwa saa itano ili ndeva tuyuka tuketwa masitwa tukatungo ingi tukewe kalai tuyuwele waikwenda kandi kana yiko na tusu ndio bio kwacha saa ile na konene sawa tu wako yudiende yutetwa masitwa bana atewa tika leva twetele yana boko miwatu wakangindo ina mwingi nundu itu kiita bisa kumina ile umete muti ndoite
na kuvikana jina niwe tu na mambo mapresha yo mamne bana vile mchira ukila kuhusu hospitali. Sasa nimeambiwa at least as of now wagonjwa outpatient 131 patients have been seen up to and including kupewa madawa. Napenda kukuhakikishia kwamba wagonjwa wanaonekana jinsi ambavyo wamekuja. Yui tuwa kangundo ito sindi hivi. Bina moinene na. Amba nondo kweka nondo ikeda daktari utena sio hii. Na andike daktari nengi patuka kuma na no tuyo. Maitu bandi gani wana no wanfit. Wengi makitie kuinuka. Madhitu ya inge kitu ile mpaka kuya bila hisi usie. Biye tango tito kwa kuiva kuye 150. Yu kila menda ni gavana wa kaunti ya Masaku vamwe na minisa muvyani wa uiti mathinikie na gukunikila muno uiti wa hospitali uyu wa Kangundo na kuveta mathina ala mekumbili tavono kana uiti wa ile na mwene nthi kweka kuumia nange kwasema mathayo mo. Kwou tafadhali nitumwisuva alama usikanitia maundwa ndiye sini chao government ya Masaku itongoewe ni ya excellency wa Vinya etha muyenda kuumwa etha muyenda unene wanai do the necessary ete isi ndu ila cia ilete civitali awauma tetheke tutetheke na tuyianiwa na tukekala na mugo na awauma itetheka lakini baendwo we are going to lose patience. Kaunti ya Masaku nyeni Toboni Mutesia.